Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrita Sari dengan nomor induk mahasiswa 19075156. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu contoh resep lapek koci untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah makanan tradisional Minangkabau. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you